Chanchica main li ratin li jaguadeos. Chirishan lishtik la hiklish angélica wa Jesús. Sashkabanach kichalika wa Jesús ari sashmena ruchichoch eshtenami. Nakichalika wa Jesús mukoyal sail bek tare mukoyal sail ilok tare. Mukuchanchanta nakachik salitenami. Nakachik chi ilok sa chakachon. Makana ka koslachak, shakal chakak aush, shakal chakanalep. Kamanach pianach kichalika wa Jesús abanan mukutyal sail ilok tare, mukutyal sail behek tare, kichalban shik angelak, kichalban chishke balep chipabang litenamit, kichalban chishokbalep, litzech tzokep chak salimat, litshubam bilep, limachekwan bilep, litzech tanam bilep, libilep, linkak bilep saach, haanaan kichal chishokbalep likawa Jesús. Haanaan kichal chishokbalep likawa Jesús. Nimlish angélica wa Jesús takichalarin sa shmenaruchichoch. Mantiosh relika wa Jesús kikulung. Hokanach kwankin yoyokin na Juan. Kishtohrish likaman. Hokanach kwankat par kwankata na Juan. Hokanach kishchele atin chikamini. Naglika wa Jesús chan kishtikiblish angel chan. 17 que estie chale utali Jesús chan kishtikish pukte sinkil li esilala in. Akalish ben atin kishkeli Jesús. Akal kishtikish angélica wa Jesús. Lish ben li atin kishtie. Cheyot ol chehale kaush shan. Hana lish li atin kishkeli Jesús ashtik lachiklish angel. Yot omakech olut khalomakech aush. Hanach pinach kekwela inut hanach pinach kekwela. Mare yokachico minkileran sala negocio, mare sali farmacia, mare sali agroservicio, inkani nau parnikina kwabi, mare sala cocina, mare hiljokat sa apchico minkil, mare yokachich inakwat, mare sala bele pachit nikina kwabi, pero Juan Junatin kishtiekeli Jesús anajuan, kiot omake ol utjalomake kaushan, shmanak lishnimahjuan shkuan kilali Dios chan aknach chikan Juan. Chan lijawa Jesús. Nach chikan Juan chan. Nach chikan Juan lishnimahjuan shkuan kilali Dios. Chan lijawa Jesús. Kiot omake ol jalomake kaushani. Hana ali atin kishkesh ben kwali kawa Jesús. Uthanak pinak kekela in hanak kekela atan Juan chot omakech ol paru charu naktin chot inchol. Chankiru nakishchot ol la Pedro ki qabi la Pedro chan haanju la karinel chalirati li khaba Dios. Nakli kawa Jesús yo chino me karan chan chireli palau chan kiri la Pedro chan yo chikaram kishkere la Pedro chan. Pedro chare. Chinata kechare anahuantin yeakwe nakakwasa gitzin chikta karacho kruchilikar. Aran kishkyot shol, aran kishhash kaush lach Simón Pedro kishtaqeli kawa Jesús. Echtana chiri shol likarab. Hanak binach yagya Juan. At kualal chanakek aruchokat. Aruna kakoy beni. Hanas yagbeli Dios anajuan at kishkal aruchokat. Aruna kakibeni. Kauna kinkamahina kachib la chuam chanakbeli Dios. Jot omak echol halumak ekaush. Hananas yakekbeli Dios anajuan. Honak kishtot sholak Pedro. Honak kishtot kishol. La Juan, la Santiago, Haneban Oship. Lish solom li kawa Jesús kishtau. Pedro,
a Juan, a Santiago, la Juan, la Santiago chan, haan ritz inebribaan chan. Lishchukwaeb haan ak Zebedeo. Pero nakshebokesh malikawa Jesus chan, shesh kanab lishchukwaeb aran chan, mukune kenak tachisa shole. Pues hokanak Pilipinklish, narach oxash angeli Dios, naklipinklish narach tot ashol, na okchik angelak sash angeli kakwa. ¿Cuánta arachlish trabaj? ¿Cuánta arachlish angel? Pero tento ostalublu tarachak salish trabaj. Pero nashna una kwa hulik angel tento chik. Mare kwa ni tihok chireli kablay. Mare kwa hunaklik angel barak. Aunque lublu tarach pero tento chik. Naranas chenak lipin klish kish chochol kish hachkaush. Li Dios yo chiro ibinikir. Ha hulish ben esish kakyan akwanish kamon. Yo tomak hechol khalomak hekaush. Pero la inikin kuahak, nikin ichan, nikin lokonin, chisholan ninak sa iglesia. Pero mare kwan chihurre ban makina kabanu. Mare makin kat kuli konfirmasyon. Chal bian, chila usted kat kuahak, chila usted kat ichan, chila usted kat lokonin, pero ut mare makin sumsukat, narangnas chenak makit sakal lakpi nakakip, sakal chius la chuam, daw makikit sakal nakachot achon, nakakhala kaush chichabi. Mare maji sumsukat, pero mare la atak kuahmanel, la atak bichanel, entonces ni kakwa Josh que para que na Juan atkualal, karuna kakoy beni, karuna kakoy beni, karuy yokat nak makina kachip la chuam, ikana kanaw la chuam, konatil si tachoyo, relik si chalish komon, mare la atak kuahmanel la bichanel. Mahi sumsukat, mahi nakachib la chuam, pero karuna kanaki la chuam. Pishat kam chik asum sukat, naragnas ye, nakyashapaya, kibush panukilik angel. Kawut porque kwan hun chik mahi shapam. Litzakal angeliru, jaya shapab li bichang, shapab li kwahmak, shapab li chaog bajo, shapab li chaog batería, shapab li chaog marimba, shapab li chaog teclado, shapab antes junil, pero kwan chihuli juan angeliru link ashapam. Hali sumlak, halis chibang kilachwa, haji hulan, haan ali hual angeliru, chiblachuam, ingkana kanau, korati chita choyo, kolaina nakwan ingkani nau matoktin choya shaman, kakpili Dios nashnau, ingkani nau matoktin sakay kulak, kakpili kakwa nashnau ishtenami. Dios nashnau. Por eso angel una kajib le kajuam kajot akachol kahalak kakaush. Aruna kakoy beni. Nabalas siya, es que makakatumin, makakait kakwakash. Mukuto sa taketi kwakash na tsumlak li angel una tapab le siya Dios takjot omak kachol kalmak kakaush uchib omak le chuam. Chib omak le chuam siya Dios. Hanani na siya keli kakwa. Chibo makle chuam. Chibo makle chuam. Napalas siya. Makay tumin. Pero tagwil kunilik konekta sa Face. Tagwil sali WhatsApp kunilik kwan en linya. Utnas siya nak makash tumin. Pero kwansh internet kunilik. Utnas siya nak makash tumin. Entonces matyaling ka. Yan akong pretexto na siya, yare na pink ka na raksulag. Pero at pink ka na gagawak sumlari kay lagyo siya kili. Pero enak siya kwate na liish. Lati ish king ka na gagawak sumlag, chirula pelom, pero enak siya sumeruli pink ka na gagawak sumlag rikin. Hakulis yalan. Chibo makalay chuam. Choto makecho. Katakik li kakwa. Konak la Pedro, la Juan, la Santiago, que eshtaki li kawa Jesús. La Santiago, la Juan, chan, shesh kanap lish papa chile ha. Kau tarak, chak tarak, pero shesh taki li kawa Jesús. Ko kanak pila o, kanak pila angel, la Juan, kanap shkun kabal. Juan le kashik li misioneros, li kalebal junjun.
Shkoli ministros kunak ni Kalaban, shkanap rochoch, shkanap ni Shakil, shkanap radal, magwani si, magwani han. Saber? Wala oh kilikwan ko sa radio, nakakanap tsaka kung kabal. Kau tanarak, tsak tanarak, pero nakanaw naksiket, naklikachuam, o kanang nakadjal ka eh. O kami nakinjek ko man angelos chiban kilikachuam. Kikuha ko nakangel sa iglesia, chiblachuam. Kinatak ko manel chiblachuam kimakisusukan. Marikwan kep kahit buhobla, wala nag-achikiro nakakibe. Marikwan ko nakakushkalak 15 años, ut makisumsukat. Anak, amek, chinarakaanam. Ut makinagachiblachuam. Marikwan ko lahat telo mga 16 años, 17 años. Anak, amok chitrak ulaat makinagachiblachuam. Karon nakakuibe ni. Os na chius. Marikwan lahat meletak ko malak o siya, marilatak bichanek. Nakanaok ni Lakonik, nagatoks tuwak pangkilik bichre Lakonik. Nagatoks bichang kilik bichre Lakonik. Kung ibig nakadya, Kim kakwa, Kim kwikin sa likwam. Chanaus, nakanakabi siya. Chanaus, nakakakwak ba? Pero ulaat, ingkasyat Lakonik. Ulaat makinagakul sa lakwa. Utyokas siya malak, Kim kakwa, Kim kwikin sa likwam. Hulis kawilak bis komod. O kanas siya, pepeli atis siya li Jesus sakay stikris ka siya. Jot omake chol, halomake kaush. Jot omake chol, halomake kaush. Wachi kung ka-oportunidad siya ni Diyos. Renak laot katsiliris mausa Diyoko o malaking kausa Diyoko. Siliris sa ladyo ang maus Diyoko at min kaus Diyoko. Laining ay naw siyang guru lakwakit, kakilat takat na ore. Marekwali kobetak, marekwali jumbetak, marekwali kakalik, marekwali soenak, marekwali kalak, marekwali chishkunil, lingkausin nalep. Pero anak kwa Diyos siya palagi, likakwa anak kwan, Diyot all halakaush. Diyot all halakaush siya nagpili Diyos anak kwan. Diyot siya palagi, likakwa. Dios siya rin ikinirabitan namin.